Ovaj stadion, vi ste ovdje kao trener vodili klubove, radili u prvoj ligi Bosne i Hercegovine i ponovno ste tu, a recite mi čime zapravo možete biti nakon utakmice naročito zadovoljni možda i čime naročito nezadovoljni, ako se možete tako uopšte reći. Ne samo mogu čestitati mojim dečkima na zalaganje, na, kao što sam rekao, atletika, dosta trke, dosta borbe, dosta pomaganja, kolektivna reprezentacija, svi su bili kao jedan. A šta mogu biti nezadovoljno što nismo iskoristili te dve šanse. Svika podaka ta utakmica išla bi u drugi pravac, i imala i Bosna na nas. Hvala lijepo. Dobro večer, Eldar Ganbegović, Din Jalaz. Evo, iza nas je utakmica. Imali ste priliku da vidite na djelu igrače Bosne i Hercegovine koje ste hvalili prije utakmice. Pa koliko možemo na svjetskom prvenstvu? A to treba pitati vašeg selektora, normalno, ja sam rekao, želim mu sve najbolje, navivat ćemo za balkanske ekipe koje su tamo Hrvatska, Bosna. I sigurno vaš selektor zna sa kakve igrače će izaći tamo, posebno ta prva utakmica šta vam dolazi. I želimo da pobjede i da igraju kao što su preživljali. Ne trebamo zabraviti, oni su dobili Italiju, oni su dobili Velsu u baražu, sigurno da postoji kvalitetu u Bosni i Hercegovini. Hvala. Hvala lijepo.